Boum. Alaykoum salam aux Zonti wa Mtsawa. Wa alaykoum salam à vous tous. Wa alaykoum salam Mama Nourzan. Assalamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oui, Mbotsozi, bonjour. Watukufu wa Jamalifu, ngasina 2 jours Ndjanjian en ligne. Merci beaucoup, Maman Nourzan. À vous aussi, Inch'Allah, que Dieu te protège, toi et ta famille. Watukufu wa Jamalif, partagez le direct. Aukaya, comme d'habitude, Gardjashida Rahunra, Harmaze 2 jours, Rika Orikanezo, Rika occupé, Gardjashida Ranjia en ligne. Wakatikao, Izo, Lijorambe, Izo Rikohamba. Izo Rikohamba. Kabatsimna karibu shujuka ushida ya Harmaretar, Rizie, Ezifaidisha wana sohatu, nanu wajaza hatu, Rizie Ezifaidisha uwa komoronti pia. Wa alaykum salam Muhammad Mana. Haukaya ngar aminu kaya. Waziwa hatu walona ze 70 ans, neze 60 ans, neze 50 ans, neze 65 ans. Wa bloke hahazinji depuis longtemps. Rangwe mahawaja wanu. Jumambina mbizi jili harmweti inu. Na tambuza malamoni. Wallahi ngwa respire ubanda ngwa rambia ngwa rizambao. Haini mlungu respire heze tambu ikao deza kawahonga. Wa alaykum salam Sama Dudu d'amour. Watukufu wa Jamalifu yembaiza makalboshi walona zeretari wa hezere hozankutu wa ukarna ujua udu wa ishiria. Wa alaykum salam Athimari ngar jodo wa rumo lingoni au kangar amino kaizurambao ngar hunda husoma Mwenyezi Mungu shatidu wanadamu. Ngar hunda husoma Mwenyezi Mungu jabar shatidu wanadamu. Haukaya première chose izurambao kartsuvumbu wa mje buma kalboshi. Kartsuvumbu wa dzila buma kalboshi. Kartsuvumbu wa reji buma kalboshi. Shaizurambao ngarambao izendonayi ye mwenye uzifanya ya ilewe kandaye. Oui, maître lazima fils. Garizambao ye mwenye ya elewe. Haina mungu ikao ujoja wanu ya betura muyodo njio malahoni. J'ai jamais allé quelque part. Nedena doringa de siza wako. Nous farilwa. Ni uparwa. Titunduze de côté. Hulana hunu. Ngeti lance message. Oui, Ilham Aminata, Inch'Allah. Yabonga mredina biye ye majinreni ikaongwa wa wade zitwa. Horongo wa mimi eze message za hangu ni utunda ni urenge kote ilane kote inu tishi ya ngetsamba. Shamisu dorongo wa ohazar. Walanga aminuka ya izonaba ou c'est risqué mais je prends le risque. Wa alaykum salam Yakubu Nurali. Haukaya ni shumbe shangu ni aminuka ya Mwenyezi Mungu wa ye dulunu usiku hangu. Mitimba fenya. Ni mwanamme ni aminuka ya mwanamme John Himilia kana unshangaza. Yawo izaho wa komori njoambi lwazo na oo ikao gwanifaria oti zitundurangu ngeti zamba gwanambia oti tundurangu ngeti zamba kabati mna kaseti wa mna kalboshi na pirati ya jo shida ya nibe hanyo hangu
haukaya iwanaume masuzi wao utsataya o masafarini huadora uwa shasisi wangwa umesuko mabangweni haukamindwa mabangwe mukarmaze shughuli présaturam muko mabangweni tout le monde me connaît nous homola la 23h 22h minuit muko nziani wa alaykum assalam himidi salim nous kahonziani mon frère himidi wa alaykum assalam Aisha Ali Muhammad shamis de wala dongo utsatsaya parce qu'on a amini Mwenyezi Mungu watukufu ze message lonizo rale jaja radiso balance gamina message mbili comme d'habitude et message nzima lokaya ngasina mwanyanyasi ya hunra mwanamshe mwana ya zala mwantinu e mwana ula ya msama ya bangwanzu mwanyanyasi e mwanyanyasi mkomori uo katina kirtas uo hajanyumeni même pas na mwishengo même pas 7 mois. Oui, mon frère Baudouin King. Même pas 9 mois. Haja, hahundu Laylatul Qadr. Et Laylatul Qadr ndai. Haparisa mwana ya zalwa vano. Marseille vano. E mwana wo habangu manzo. Katutsa hamri tutsi ndai. 9 mois. Kanguya wasuki. Oui, mwana mahimidi. Ngarlawa makalboshi. Bonjour Momo Abdou, mon frère. Et motola haonoye mwanamme hamsama habangu mwanzo. Ne moto ngina 19 emna mwanamshe. Wa alaykum salam raulati. Sijibu salamu zanyu nyote pia. Alafu katila waye denda yambiye moto ka je suis tu me plais gamhanzo eruhangu jiwa nawe yohamba de Laylatul Qadr. Haukahar mwensinu wazado wenji wa ukazwa na umepiege ntson lolendenge mahari na dezangu shawo ihahundu Laylatul Qadr e mwanamshi habangu manzo e mwanamme hadungwe ka dansi hahundu zerongongo izo sérieux ola mwanamme ola kajafanya ubordeli na udeleka ya renge motole da mbitsakafa shahaji hundu wa ye banda harambwa ke motongu manzo ye moto hendo haondambia mzazahe ukamama tuonu mwanamme gani mwanzo mzazahe mwambia ye uo mumdahu ahamba uo mkomori hamba mbalie yaje ola moto hendo da holi hula mzazi hamtundia hupuhanda hu mahala kadha hamwambia kuna ulole mwana hangu ya Latif angalia kaula Mungu kalboshi ya bahatishe mwana zala mwati ikawa na hanyo wenji ngwa interese hao na wajeni na magari ha interese na mkomoro ambia mama tiparsa mrugani mwanzo na we mzaze mwanahu humprezentia wangu humpulia wangu o wangu katukubali hata mzima mwanahu habali motola hajoda hon finalma wewe mzaze na mbaba mwambie motola ukaya hupu handahu umjina hatu malakada kuna ulole mwanahu motola bahai izajilini hamba kuna ulole mwanahu wi mwana wada wi azir Sabrina wa alaykum salam wi mwana wada ngujololo ho mjini ababa mtsao samaha bami miside na tsahe mwana hanyu ye mwana hanyu de ntsa garjo jar mwesije mwisheza jilini wa alaykum salam rasmia e sujet ya bili mwanamshe mkomoro ulo hunu Faransa ulo Paris haukazi nsiwambia rangu hale e kabla wanaume ngwa wenji harumati ya Faransa goma célibataire e mwanamsho watu woi hanasiha gamridi nzambe aparo nasiha ha deplace hajua mwanamme mkomori ya Tunis e mwanamme wo haransi wane fami ya hae wa mdi waza panda 4-5 e fami kwa jaka umweshelea yedi hati mna moto waka ulufanya wana brikoli wa hae ula Tunis hajua mwanamshe mkomori ulo Paris e mwanamshe ola haji deplace afanya tout pour tout hata hamdeplace hula ha passport ya mndu ya irenga ya iwajili ya mwerea na mali ya tukanchashi hamdeplace haja howasuli hunu kajamona ngajoja jirambi irambi ye sujet e mwanamme woi haukaya ngasina emwa rangi ya wasuli jelongoze mwanamme woi haukaunupe inuro hombi gamenyolo wabaki yedeze sujet mbili lonizo watukufu rane jaja haruma ze sujet za hangu
cas au sujet, cas où vraiment on ne peut pas laisser les gens de faire du mal à n'importe qui. Si on doit wanzima. Wa alaykum salam subir. En tout cas, wa Komor, gamle jezo mbabeleji, mwambeni ya ukaya, ngarjuka ukana, torab, ika ungeju ufanishia. Le 29 octobre, la hima nyanyasi, ikao mumjua o elarif, yapuha harmumji mtukufu wa ikoni jabal, ikao ngarju henda bandange hunumanga, zeswenzahe, izongizo shar, ngebidiyo rendi hawinji hasonti pia, haini mkomori ya tsotoa, radio beshaze bendener, radio kom participe harmaze aniyetorab, rendi hawinji, rendi la saidi mayanyas elarif, radio ka elarif, weide kina ya ulawa bure, haruma ye ajali ya jili harumumji wa ikoni, manyanyasi gazo ya ulawa, nana wasaya wa ulawa, manyanyasi elarifu wa kabo, harenda kama kana, haenshi iho Arab Saudite. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu hambeha hunu Faransa, rajuka ufanyisha konseri, rajuhanza owinjo hanyoti pia, unyi wa Komori, imwanza ikoza, imwanza santima, ani ulona ikoza shamana, ya rambu ya ukaya tsimpaka mdu atuheda, shaho mdu hule biye ya participe, imanyanyasi elarif, Mwenyezi Mungu ajalie ya hunda unono hunumanga, haukaya ye problemu ya loniyo no wade ikao ya tula haukala ulati uwade. Heli ya dhulumdo ya ulawa, ngiyo farudhi, wapalhani hima pesa tsumashashi. Yede mena jumabenu kaya le 29 octobre, inshallah, na riji hawinji hunu Marseille, rende haruma ye konser, rende la saide manyanyasi. Omkoba zima no mdungano unu wa aula. Omkoba zima no mdungano unu wa masula. Ekati huanza hunanza, wallahi na Mwenyezi Mungu ujurisanganya, nana yobu imareviki. Rijuhanza hanyo tipia, ho jimlifuwa hanyo, ho hanza rabbal alamin. Le 29 inshallah, rihondrane, rende harmo concert, ya manyanyasi elarif, rende la saidi banda pia, ya machanteur, waonesa, haruhonku, na mkubadzima, ukaima chantori pia ngajo ukayao. Hawenda wahimilie ya manyanyasi ikao haulawa, hadhulumiwa ya sante yahe, rendera hundre namna ikao elarif ngujojuha ya shida dondo mabangweni sawa na wanyanya. Yode mena juma ben kale 29 octobre gali mlindao ninyotsi pia inshallah mjerike wadzima da sinanyi huhanza rabbal alamina rende harmazen sabuho zemanyas elarif hawendara kotize haukai cotisation rendera kotize emanyanyasi ya munga unono maudulike haruma emabango da sinai. Yode mena jo para ho jimlif wa ho Komori wansi pia mlo hunu ulaya si Marseille bas hata ni mlo Paris gamjujwa huja hata ni mlo lio hata ni mlo lio gamjujwa huja notsi pia mje rende la saidi manyasi elarif ikawa hapu hamu mji mtukufu wa Jabali, hamu mji mtukufu wa ikoni ikao zensaboza inga jufanywa le 29 octobre inshallah na rende hawinji na mikado henda harma mafiti. C'est vrai, c'est des juzi harma shughuli yomi honda shughuli hata shughuli yomkinishi hati jivuliza nujwa honda shamitido henda harma batani za konseri ma DJ shiwi na jana jempa ni honda mbaga harma ukumbi shainu gamjoka yabo gamjoka preza gamjo henda nede na tole fuvuela hango hosome mwanama elarif wa Mwenyezi Mungu ajujali ya hunga unono, Mwenyezi Mungu ya mbemvu, Mwenyezi Mungu ajali ya kumabangweni, dasina inshallah, le 29 octobre ritsidiwaze watukufu, rikiyabu hasonsi pia, rendera eftowe, zemali, emanyanyasa mungu unono inshallah, ye konser jokauka le 29 octobre. Watukufu, gamlao harmo pande uo, ireje imbabi, ranja jamweze suje za hangu. Gamambi owa zazatu walo unu Faransa, nanu wajumbatu walo unu Faransa ya ukaya, winji wa hanyu mlansu wanasho hatu ngwa Tunisi, winji wa hanyu mlansu wanasho hatu ngwa Maroku, winji wa hanyu mlansu wanasho hatu ngwa Libi, winji wa hatu mlansu wanasho hatu ngwa harma ebaina al-mashriq wal-bahri wanasho hatu ngwa inshio maisha kanke. Nana mazababi wa inshio maisha kanke. Gamla wao yabo mfanyia wangu misafara. Wende mahala ja Maroko, haulibi. Wadeplasi watsahina mna ya ujahunumanga.
mwana ngurongo riski hapashia videti dawamba hahundu msafara ngwarenga wa riski hapashia videti wende hatonziano wabahatishwa ne polisi warejeziwa hula Maroku hau hula Tunisia hau hula Gresi nyifamiza hanyu olie ya wapanse ukaya ngwafanya misafara riski nga mtsongo hamba ngwarengwe mapesa wali mredi hawanadamu wapeu mdeplas wana hanyu mwabiha baina al-mashriq wal-maghrib wafanye misafara ya riski hoja hunu Faransa yija baada winji ngwarateo hauke misafara inu ngabo wakato joba ngabo melila wao warengele japa wao nde hatonziano wabahatishwa ne polisi ya Grèce wabahatishwa ne polisi ya Maroc wabahatishwa ne polisi ya Tunisie par exemple wabaliwa yapo warejeziwa horejeziwa bana ngi obligatoire kona uja urandewe mapesa ngani hunu manga mji wakuwa na hanyu ngwaragao misafara ya riski winji wafu winji ngwavukawa gamkonsiyo juma ukaya mwende hata mwa neglige gamwarunsiyo vomie mwabesheze bienusi hawa seza rana uhatsuka ya tuhubeshe ya mrukada 3000 euro yafanye msafara hende hadungule japawa hende hatonziani hata wapanda 2 jours à 3 jours katsuonea katsujwa hafu katsujwa ngena muo hende hata bahatishwa harejeziwa finalement gamjuha mdwabo kaishia gorongwe mapesa wohila ya latif nywana da moje nika mtuluke misafara wanyanyasi waifanya ranguli bimaroku hujahu nila misafara ya riski riletsa rohonga gani hununga mtsongo wabesha message na menace gabo mwana mshohatu ulo Maroc ikawe familia hengwa menace harungurungwe mapesa yo chuza harungurungwe mapesa yo nikawa naume na wuhatante misafara mildi hadubo barini wanyanya wa mrenge joka hafu hashindi havuku harejei Maroc ngabo ye familia he haribana harege mapesa ngufanyo mafiti hapara wambi loka ya ashele fanyo msafara ye zodiac yende ipasuha ifu hawarengwa ne polisi ya Maroc warejezwa Maroc finalement badala ya ukana ya wasutene shanga mwaparo wa wamete malade du cœur na mreti zero hombi dani msanga ni manga gase hunu manga heni mwana ulo Maroc ulo Tunisie ulo imo wonge harumatambo heni mwana ulo Tunisie ulo Maroc ulo Libye ulo imo monyoti pa ulo ze Egypte wa uko tuye champe mruguroti mana he panda 2 mois 3 mois katumlibia katumbesha tambahingo bahari ambesha mapesa yafanye msafara hamwambiaka tsedo msafara kuja kili c'est normal watu kilugo mroti yangamie na mhifadhi bana shohatu wengi wafanya mafiti yimo wote uvenza hao mwanamshi aranti wapanda 3 mois yatsoli nyumba ya wangu mwanamshi aranti wapanda 3 mois yatsoni kwamba ndio hala ngojo jisisonziani afanye mafiti yafanye zina afanye gosodizo yabonye ngani wanadamu wape mrati la kifaransa bahari wumdo umbeshe ye 200 euro ne 300 euro umbeshe ye 2000 afanye msafara na mdojo kama safanya coupe gagner coupe perdu. Tu peux arriver ou mourir. Et quand on a mnyezi mwa ajailia kujafa, hurejeziwa, hamabiarende, hatonziani, evidenti yifuha, hauri parisi wane polisi, rejeziwa Libi, hau Maroku, hau Tunisie, c'est pas une question kabaya mapesa kwa jojo umrejeza. Na mkira dimreti zero hombi, baga mratsu wanyanyasi, harumaze tizo ngwa tabi hao, ngwa sufreo, huwa paranga mtungua para muamenase. Kamtsunjwa ka nguwenji wavuku wenji kwa javuka yudi mena jombe kana mreti zero hombe msijemla ki unumanga mrengo umanga mko hitswani mdujuda ka kabati jani mrogo manga ukaya mimi de na hubeshe 2000 euro bale 2000 euro mbeshe ya wenji wafu nizo ze 3000 euro mazive ha wenji wafu na mapesa yao haini manaba la jwanza kaya waswili mazababi wenji walu madelese yu Maroko ze famisa hauza waranti bahari watante misafara wende kejakiri kabati ya Johanza yamba harengeri ye videti yamba kajawaswili ya rejizone polisi. Oui, bonjour kwa si maman tukaza nivyolemba watukufu ngamjo harmaze message za hangu message ya mwandu haukaya mimi ndongo wa ngamzambu hajiku yekagamina erreur na makosa haumi mchamfu jukura ngo wakati ni babu haunrongo harmo rezo sosio ni makariboshi jokamzi publie ekati hena comportement bihunu manga ekati kamlevi haumi mvura bange haumi umenya kuplu za wangu
haumika mifaraka ya wandu jokati piblie lorangu hali tibale hanywa haukaizona ba wenji ngwajibiwa wenji kwa tujibiwa gamu aminika hunu Faransa kabati manamme ya josmitambe ukabotira hudrage mru mshahangu kajaja kana muja haukamitsi mchafu haukamujua kahome nyando lati njema njamba ntino fanya namna hata na baibu mnamwana yazala mwetinu hata yananza yega mjofanya na mintina uzia gamjofanya tupu tuni baibu mwana yazala mwetinu ni mlole pourquoi pas est-ce que yu haramu gamjofanya hata na mintina mfanya hata mafiti yu mfanya hata yananza yu gamjozifanya gamjofanya heni za ufanya ni hunde mrumshe ni mlole chati mrumshe ya lolo wa wangu walanti na urenga mwana wangu lale naye yotide hele ya hangu yabo hunu Faransa titoreya ye mwanadamu ya jwamba tula mwejao ye mwana mmemzima harumwanyi wana umemlo hunu Faransa na wajuhe mwana mshime mzima betula mhudrage mrumsha hangu tula mugamene conversation hame mrumsha hangu gamuhanzo na mimi ngamina wanawashe wenji wananzishia wanibeshea uze wanibeshea invitation waunda ulia mitsi wa via na mitsu kakabo mjojihada kabo ngwananzao wanzo wa doni suivi anafunga mwabubu makalboshi sitore ya hokaya wandoka kinazao vraiment inu grand erreur et ani paravanu fondwangu jibrilu na metsi mkupea vraiment désolé fundi désolé si mkupea pour la première fois appel normal ya fondwangu yani para na mkupea ça m'a fait vraiment mal au cœur chaga mjokaya et katskatsirange appel et vidéo jomenya na ni message le très important ça me touche vraiment le cœur baada tikupea fondwangu téléphone watukufu mimi ye erreur jomba gaminio tula mungu anzumrumshe ya mlole ndi hatsa handola exemple yo de erreur jomba gaminio shantina hatta banamna hunu manga wajungi hakalboshi lini kalifie nambi haukayangu komoruja hunu mi correct njaba ntina erreur shaze erreur zangu gamjumana na ngamjushidana nawe sha erreur za fitna ni drage mrumshaho imwana mshola vile bala ni mruji ngamhanzo jamais sidani walangani wenji hunu marse na bakemzima bikati paro mdrage nziani gamjuhe liminendao au kamitsimro umenya ndola mitsimro drage mrumshi wa wandu mitsimro unamvinyo mitsimro vura bange njahia no uchafu gam aminika hunu manga tinyongo tout droit na wajuhe mzima yambi tula muparo drage mrumshangu Facebook wanawashi wanga haukema ami wangu owenjidu wanawashe mutipia salut turam owenjo hamba ukaya mimje uri mitanza ndojibu yaboga mabukaya hunu ngami komsa na mkreye na mwangalize kwa zangu wa shahani waluma ami wangu ndo na parukana hajana jamais gamlaura mon parle ben sokaza la semna kalma wo mtiti wo mbenukaya boum moi je suis comme ça boum kabati ekaze erelizika ya joka mzi balance mu makalboshi bagamja jwanza mnone ba ndorongo watukufa jamali fu gamjo ye sujet e ya mandu sujet ya mandu gamjo he mwanamshahatu ikao hanasiha shabanu wanu ngo hama wali hitima hanasiha namnaje mwanamshe woi tena haparo nambia hadisi ya mhunra shaha nambia ukaya nti fanyi hadisi nti yambi nja yamba inu hanambia nisaidi ya uyambi ema na nabani yambi hinga mwanamshe woi hajua mwanamme oui mon frère Salim personne n'est parfait mwanamshe woi hajua mwanamme yoka Tunisie mwanamme ikao ye famiyahe wa mdiwaza panda 4 okwa mpara okwa mbambahingo okwa afilianaye ne mwanyanya he mwanamme wenge hunu Faransa mwanyanya mzaza he mwanamme ngo hunu Faransa mwanamshahe mwanamme wenge hunu Faransa wa mdiwaza bande mwanamme hatande misa faramili ye famiyahe wa ignore
hata mbahindu kwa tumbeshia hata marango aja paro mbeshia mwanamshe haja haju mwanamme ulo Tunisie wadu hadisa mabi mwanamshe lokaya ba mimi hunu gamtabio mdu fanya na bricoli watiti au kefame wangu anransi wanibi hanje nfanya msafara ho wasuli hunu wafanya makwatuniona wadi waza ukaya ngami hunu deja ngami na mahamine nsuju atambahaba ra famia hangu ola mwanamshe ambe kusunike nimero ya mwanamshe hona mpara ola mwanamme amba mjuhuni kamnike nimero ya mwanamshe ola mwanamshe ulo pari apare mwanamshe he mwanamme ola mwanamshe amba je ukaonipara so ndo amba ekanga wena nrongo zaho wewe wanipara mbesheye basisi famirele wa izwarenda weyo yaboka tsujwa izo mwanamme izwarenda hoka kapsuzijwa sha izo ndizo ambie mwanamshi ukanga wena nrongo zaho fanya mfanye wewe alafu tiripari tena basisi fami kapsonza limone yede heli ajibu la mwanamshi ola mwanamshi hatombe amoureuse deni mwanamme la Tunisie wa hadis mwanamshi ola amba ukaya wenda tawaelewana mwanamshamba ukagamjufananza ufanya wojo jamanga ekambi wa manga ula mwanamme hamba ukaya dahiwo nifanyaza ngoizo ntuona bahata ya famia hangu kwa nao paro jonjwa bonjuro hokaya wanranti wafanya mamimi ntuyeshi haenshi dene mwanamshi ula hakadumbesha mnariadi yende libe nyumba yende hata ula moto hazia wana bricol wana bricol wa mafiti wala wakamtabisha mzade ola hadoma ngalia yombesha mapesa na wakati ate mzade ola mwambe ukaya c'est par sa passeport ya mrufani hano nawe gamfanyo nuhuvesheye nifanye tu pour tout ni mwanadamu ikangu niko passeport yende ujo huja nje mdungane comme ça ati manyanyahe mwanadamu ola mwanamshe harangela passeport hainika mungu yemradungana dena ola ondahula wende watsa bosi Tunisie ulohula ikaungu joshida ya wabiti wafanye namna ikaungu ajo pass mwanamshola gaspia bagaja gaspia menja gaspia 3000 euros hoenda hula mwanamme Mwenyezi Mungu hajailia hawaswili mwanamshende hamrenge Charles de Gaulle wajoda honi wabaki hata ilade nswabili mwanamme hamwambia ngamruhomba bibaba jamanzano wajianza rango wakati hiyo mwanamme ola kajare joda honi tsasi ngardo la fanye emwa kajakana telefoni ya jomba ulangu jo numero telefoni ya Ufaransa shakana messenger hakana ye WhatsApp ola hamba nguroho dena manzano hela de deuxième jour kajare je yaone mrumshahola na balala hakajamlola ijo hamba ukaya nsuba kibara hanja hulola gamondo bahanu ili jerlolane haunga mbaki bahunuma gahunu haho uni berge jerlolane haukabala waelewa na ukango wazima rango wakati ya roha ila de deuxième jour ola bwana kajare jei hata habasa garandora fanye emwa dendora ifanye ola mwanamshi hapara ola mwanamshahe ola mwanamshahe hajusa hamwambia ukaya izo tihwambia ukaya mwanamma hangu isho tihingu nabalange wahe mwanamshahe subhanallah izo tuhambia ukaola tihingu si famiri mlawa nabalangu wahe mwanamshahe kahamba kangu wahe mwanamshahendo kamba kangu de mwanamshahede mwanyanya mzazahe ikawo hare santu kaya ula upewo hare santu kaya tsinjema hare santu kaya izo kaziredo kazifanyishiha subhanallah Mwenyezi Mungu namniki hatima njema mwanamme ngoko Tunisie ufanye mahamine watina hata fami ya uhutunda ufanye mahamine watina hata fami ho hubamba hinruule ye fami yaho ihulawe mwanamshaho ya hulawe uhundre mwanamshe yarengeze mali zahe yatahina passport ya wangu ya deplace mruhunu ya mlibie biye ya jai ho Tunisia wa kompanye atawasili hunu Faransa ye deuxième jour uju hewende zaho
ye mwanamshi hupare hata kutumjusizia useyabo umbloke messenger useyabo umbloke whatsapp ya pare mwanamshaho yamwambie ukaya ye mwanamaho gutwambia kashila tsingu na balawe mwanamaho habakiwa mwanamshaho karikara dibagamenya wanaume wema gamenya owema kamkara dimara ntsizero hombi isi wanaume mwanamshi hamando ya hwanza ni familia ho wa neglige yefa mwanamshi ho wa neglige panda 4 ans kajaparo hubeshia kajaparo hufikiri ukaya ngolo hingri au kajaparo hulibia nyumba hahudiwa za definitifu yesu nisu yaho mwanamshi hamada we do ujorenge mwanamaho daone mwanamaho nyinyi vrema nyi wanadamu mapirati vous êtes des fantômes nyi ma fantôme wallahi na Mwenyezi Mungu nyi wanadamu subhanallah zinu haritura muyatido zambe bumajiru ya peu ngamanzo mkenti mdorenda wangu na ilitsi zambe ngarijo uzamba ndo sikitiha na ni bwana shohatu wanwa umengwa wa hunumanga wanaumengwa wenji wa trene useni bangu mwinji na mtsahu wanwa umahanyu walo surplasi subhanallah yanu mazombi ni ujua mazombi na mademo ndasi wanaume wa Komoro gamrudi muhambie mwanamme wewe wallahi na Mwenyezi Mungu kuna ukana maisha ya au kama Mwenyezi Mungu waye nguhuono mwanadamu mwi Mwenyezi Mungu waye hahulaani rawere mwanamsho hiko mwanamsho hao hambie mwanamsho huo rimlawe mwanamangu huo ti mwanadamu rimtua karitumtaha leo mwanamsho hingo subuti jumrenge ubahare kutsamba ukayareje mwanamsho ula yatuwaze mali zahe ne passport ya ihula ya iwajiri ya libana mrubi huja hurenge c'est vrai mwaname nguta uyende zahe deuxième jour onye ya ubaki emwa ujue mwanamshe kemwe mahauye mwi gojue deuxième jour wabe godungo manzanu wahona bala ukaujua babaye hasi yabu habloke mwanamshe ze kote zonti pia hasi yabu habloke mwanamshizi emabavu yontipi rangu messenger, rangu whatsapp, rangu imo. Subhanallah. Gamenya wanaume wabaki, gamenya wema. Sontipi ya sitiwayi, ngabo wayi ngabo wema. Shabu ngamrimenya o. Subhanallah ya Latif. Hudi wazetambu ne galeri. Wakawiyeshi Tunizi panda 4 ans. Hujamanga kujaona kemzade woide mfanawe mbona nawe. Kujaona kemzade woide mfanawe mbona gamridi nuhambie. Gamridi nuhambie. Yeka kuture je mzade woi. Mahunda solution. Rejeze mapesa. Yebie ya ifanye mwaka hujaja hudeplase. Rejeze mapesa yaka wajile passport. Rejeze mapesa hepia. Kuja ya rejeza. Rawele mwanamshwa. Ganjo mafisheni. Wallahi na Mwenyezi Mungu. Wallahi na Mwenyezi Mungu. Ngono walohu no Marseille warenda unairu. Wambia urito waria. Gedzabe mdulo Paris. Ngono walo Marseille. Rito waria. Rito wawaza. Warenda uzenairu. Wambia ungedzabe mdulo Paris. Garudinu habibu mwanamshe wewe. Ambiye mwanamma haho ya retso ulaba no ujinga no upeu no criminel ya rejembo mwanamshewe mtsahe soliso umrejeze mapesa badinka bwana umewapeu mwanamme hamada wadi waziwa mwanamme hamada wakatunizwa tukahunda ni fami ni mbaba ni mzazi ya ufikiri mwanamme hamada watuparuhunda hata mrumo mjini hanyamba ngusaidia unga mwanamshe ya jigaspi umweleze historia yao neze tabu za uhunda ya husikini ya pare mwanamshaho ya mfute mwalape ya mlawa. Tu vois, il y a une sœur à moi, Doudou, d'amour Guambo, pourquoi tu les demandes de retourner? C'est vrai, t'as pas mérité de retourner. Parce que Rouoné, c'est mauvaise que rien. Redjeze ma pesa ya. Ya la tuif. Babi sile wa peusi wa komori. Mwanamme mjeni nsu aminika jonanda zila hatujokana mba imani mbavi.
ya bega mtsongo baki mzade weni mjua ya mjue rangu shade deuxième jour subhanallah gam amini ko watu nizigwa jura mbwe mjumba huo haukabo swila hazadi sisa manzani wani na mkila dondo ukana baraka mgwa mada zini zojiri ngarizambao Lumunga soutenance wanada madolo wakaindo ukweli unupe huu. Ba mruhamado ngumenyo wabaki. Mruhamado ngumenyo wabaki. Mruhamado uimanada mwapeu. Uimanada myala hitima. Uimdikao ya tolo ke mwanamshahe hamtsua panda 4 ans. Gondo hahe mwanamshahe linda be mwanamshaho. Kana huberji hata hali wallahi. Mwanamshaho kana huberji hata hali. Heli ya huneglige panda 4 ans. Ya tsujua kanga unamuo. Ya tsuhuwa za wallahi na Mwenyezi Mungu. Wallahi na Mwenyezi Mungu ngojo regrete bo shababi wewe she mwanamshaho ngojo utobonze nani mwanamshaho ngojo hungaregira hokembu mahe ngojo mfanyaza haka wopeu yoro hombi mruna adolescente ndo jua mrado njema kubalize njema yaranda na mdo accepte zenjema ikao mrendwa na mdo kubalize njema ikao rirendwa mrati ndo njema hazira ani hazibadi ili afanya mabala na rihetsuka ya banu manada mushinsinro Gami banunga mbabuhesha jumkisha kabani mimaiti. Gami banunga mbabuhesha jumkisha kabani ezangusa zihisa. Mjihatu wanada mwapeu. Mjihatu wanada mwazarohombi. Mjihatu wanada mwahanzamdo profite. Na mkira vize profizinu zife. Ujukaya weha hudeplase tunizi ujaunu Faransa wede uwanzo. Na unga unafami. Weha hudeplase tunizi ujaunu Faransa wede ya hufikiria. Na unga unafami. Gamla harmi sujet yo hauka fundwa nguni paro haku ngi obligatoire intimizi haraka njo mokipe watukufu wa jamalifu ngamjo harmi sujet ya bidi boum alaykum salam fazak izaf mon frère watukufu wa jamalifu sujet ya bidi wa shababi ikao hajanyumeni même pas 9 mois 9 mois ya wasulu hunumanga hahelele lailatul qadr Ikaramba Lailatul Qadri inundai dukaya haparisa mwana ya zalwa luna 19 ans hambangu mwanzo yaboyo de Lailatul Qadri ukahunu Faransa omruhunda mrumshi c'est très difficile aukaze dolazilo banuza profi remzaze elwa baba wakanti juma uhini udhulumu wanaume mwana huo hambiembo shababi ule ukaya hainteresse hanguji wanaye Yemotola gajakao amini kazi la kweli. Finalement wafanisha maru kwamba continuité. Nguparola moto. Hambe moto nga mhanzo. Na bala mzazahi mwanamishe gutsongo puwa wanaume na wanaume wa mjini wadrage mwanae. Umana zalwa bana. Mwana ula kaja kubali kaja paro elewa. Ija haelewana deni motola. Motola kajarenge motola joba gumtoshonga. Sha mwanamishe ndambi ya mama. Aba mama. Gamina mwanamme ni mwanzao. Mzaze hajibiwa. Haukabala mzaze hampresenta wangu mjini. Wadu hadi sidaone mwanaola. Uke mwana ujokeli endata ya interesi. Watukufu désolé retard beko obligatoire fundi hani palatse na nimrenge. Shansi mwamba kanga mandirati. Watukufu wakatila ula mwanamshi dabia mzaze ukaya. Gamina mwanamme namona ni mwanzao. Mzaze mwambia imu mdamu hamba mkumori. Ula mzaze ngufikiru kaya vale mwanahe parmi wanaume ya prezento wanahe harma mzima bana be mwanahe yalo interese. Wakatila ula mzaze ambie mwanahe eambia ula mwanamme yaje. Ula moto ngwanzola mwanamme ambie ula mwanamme ukaya mamangu guhutsa. Hende ula dahoni mbabaka yabo waono ula moto mzaze a changer ye image baada hono kawti mwa mjua hamwambia yeye upuhanda wala moto hamwambia ukati puwa mala kadha hamwambia ntuka kuna ulole mwana be mwana wako ngaranzwa lola ni mrumo mjini moto lamba ntuka mitile na tsahi mwana hani mwana hanyu dia mbangu nanzo kabatsa tasu sikatsa ta problem na mwangale moto ya janyumeni ulo muhara wakati la hendeza wala mzazi ndambi mwana ukaya valati hone sanome watimiziwane rohambia uhadisi na utsungwe mzima wa mjini alafu ndo bale wala mama c'est mon choix wa imkomor où le problème
la mzazi ambakana uhulola fanya wangalie wanroha le kalimanda lila yemotola ha disparaisse hodahoni gandola fanye combien gandola fanye 3 semaines 3 semaines yemotoka jareje hajua hendezahe wala wanao mahima na mshi waondo wazunjeni warongozeba waonda nzunjeni warongozeba waongo Marseille na mintina ulia woni mlia Mwenyezi Mungu Jabbar dai waiche Allah gamwambie mzazi we ni mruma ni wanao mahima na mshiwe haukaya wasiabu wanao mahe wende watsahemo to wamuwa wa menas wamwambie kema na msho hatukajareje yodahoni ngajo ujajeri huwe ufe le kalmalo alamba abasar zamba mwanamme ka obligatoire alitsahi wangu wamsutene wende washitaki shaga mjoba nunjenabi haukuwa na wazalar matinu ikawa mbangwa wa ukwadwezi tebeke mwajukwenda magubani niwambie ya ukaya ye moto ya janyumeni ya ebergewa ulalo hamanzani wae uwodi ya joka urenge manahanyu ya mbanende zahe badi mflima gabwanada mflima mwala hitima eba ninyi mrende nyinyi moto ya janyumeni ya ebergewa uwodi ya joka wangaji manahanyu kamtsunjuke mane manahanyu ya juha ya yeuha ya laoda huniede zahe dabo deja mahara ezo yanza manzomo mfase kamransi bwazazi wa kumori maikana hikma wana shatu wenji wadungu magaga wana shatu wenji wadungu wahidi wana shatu wenji wa yeuha kamtsunjo magani waliyo wana wenji wa âge de 13 à 14 à 15 ans ngo harmaze faye gwanzo honga liberté totale wabaki harmaze faye Mwenyezi Mungu narpone shari finalement wana hobo mzazi hamadau ambi wana wajwani wambie waje gamrudinu hambe mzazi wewe ikiwa na wauwa yeshababi innocent wallahi na Mwenyezi Mungu komori ngejo hujua ngejo hulani haukaba nuramla kande désolé inde haze yao otuno puwa na hondo wauwa wambika walo plus ne wana fanya ukana hiki mabanga una mwana mzima mwanamshe ikao halolwa ni Afrika jusqu'à maintenant hakawa kutsumona hey kakarat ba unupeo Mwenyezi Mungu narpone shari finalement moto wenga modoma muwe mumambe ukaga mjomo kema na mshika jareje yengu juongeda yebo mananyu ya juha ya uhendeza haina hali we moto utsona mba nyumba utsona mba sutiaso ya lalao hamanzanwa ya ebergewa ya jukorenge mananyu ya begumtatazo Mwenyezi Mungu narpone shari na mjiankili mbabe mrensi ye forcing yuhamba forcing ya latif go forcer man Marie avec lui ya latif wana hali wa junonsi pia wajuha mwala umalahoni wa yeuha haukanga mazumu wa force subhanallah haka wakatsoda honi yabo wainde ya ajali mjuka umuwa ya tsongando ihao nide mwatsonge mwana hanyu ya klawa nide mwatsonge mwana hanyu ya klawa wanasho hatu wo fragile wo jisuicide gamzi juwa wanazalo harmatini yo facile ho jiwa yo fasili hojiwa ngamzijua wanazala hunu hojivuri za harmaze ze balko c'est très facile ngamzijua bwanzaze gani ajali ni wana hanyu mwana hanyu ambeli ani mkomori baike hajanyumeni hajayo hakansi deva mbabana mzaze mhadisi mumambie motoka ya kartsuhutsa hakuna umlola ye motoka jasa gira hambe mwana hanyu diambangu nanzo shamimiti mfanye premier pas she mwana hanyu diamba ha interesse hanami hajani para baba hamwambia nikange na mro mwanza utija mabaka ntsunta kamtsunta ngamodo zangu ye motoka jarongo wanayi ye motoka jamba jau shamwambia nikani madima ukimwana hanyu diambangu nanzo hanyu ngwenza yadeza mwambie mwana hanyu kaya ulaka na uhulola fanya utsahe mzima harmua na umewane ra representer yao yude ni mwambie mwana hanyu mwana hanyu haelewa ukaya bala mdeseve mwana mbela ujabana hajuha hayeuha hakawaheleza yawe yofote mwana mewe bokomo zindizo manzona mbili tsudo zamba uanyanyasi wado ulowa wado henda ma victime wado subise tambu zindizo mzuno masula yemzazi wetsi mpara timwetizata message timajute hata WhatsApp haonoze messages zangu sijivumbua kajanreseve
Yabonga ruhambye bo mzaze wewe. Njia hikma na imani. Utilengu wanaho warede sulaha. Wende wadotuwaro hona uwa. Pour rien. Sawe mwanaho hatawa. Gasna 3 semaines. Mdunge mwanamme mwanaho ya mbali ya ujoda honu mwabaka mtuta hamumone. Mwanaha nyu mwambe ukaya gojololani mrumo mjini. Mupresente mwanaha nyu wanaume wane. Mwanaha nyu wabakati interese. Hambeliani mru bahari haja nyumeni. Gamone yao mji wa hahe. Gamone yao bahari haja gasna nofumwa. Ya base mwanangeda. Yaboga mwanzuma be fotia hanyu. Fotia hanyu buwazaze. Na mkila di buwazaze hatu. Na mkila di buwazaze hatu. Mrensi wa upeo. Mtidhulumu wana mazaya. Yishababi wengi innocent. Wanaho na wati oze. Yabo wambi wanaho wajua ni udongo hunu Marseille. Raha behenu wakati. Haukawe deja ngoda fanye plainte. Ngoda fanye plainte. Vani utsona kilta sarmeti ngoja ushitaki. Garma biaoni. Yotsona kilta si ngoja ushitaki. Yotsona papier ngoja fanya mecourante. Yotsona papier ngoja fanya plainte. Subhanallah, ya Latif. Yimwana hakawa hasibabudu hasibabunda webo mzaze bada mwamba ukaya non et mwana metsi dola. Et mwana nyoba maman, pourquoi? C'est mon choix. Uyimkomor tsindaye hayeuha 3 semaines kam tujo mahlani ya njia. Njaya bo muwesha babi wai. Mulimu mfanya avertissement ya ukaya eke mwana hanyu kajero joda honi gamjo umuwa. Owanaho ngwa jo umuwa ya the. Eya bobo mzaze. Mkomori. Yesu jo uhundesha babi wai. Wallah. Yekaga sina mwoku jatolu mowa na wajawa mfanya ba. Ngaru jo uzamba. Wallahi na Mwenyezi Mungu. Njia imani bo mzaze wewe. Dema na mme wei kati ani hajiundu yeye hajila wabande mwambaka mtuta. She mwana hanyu dia force. Yije mwana hanyu halaoda honi endeza. Eyabo wengu gamumu wao zabari. Enga mumenaso mwana mme zabari. Weti mwana mme ujue maanga. Weti mwana mme ulona makertasi. Weti mwana mme ulona nyumba. Weti mwana mme ufanyumba haza jomba ukaya ngufa nyumbazi. Hanagi mwana hanyu da mwangaja haruma loteli. Shawe mrikao ulalumbabahan ya ebergewa. Subhanallah ya Latif. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema na mwisho mwema. Wadzazatu mdole wakao wanahanyu mwazaya harmo manga. Mwabadi ya shimanga. Wanahanyu kwa tukansi mdo tungulu wa madeli mwaka utunguli wanyu wadzazatu. Ema koko hatu waka mtunguliani. Haukaka mjaka ujue ce que ça veut dire amour. Kamjaka ujue facile la relation. Mkaurenge makali meho wadzazatu. Kabumana ha mwanamme hukome yale travungo jomira. Bumana ha mwanamme hukome yohuzingarango jomira. Izo ndizo nyo wadzazatu makaurenga. Ninyi makoko hatu. Vumakauwa bila nuwa mzani. Owana waba sango joya ukaya. Je choisis ce que je vais. Na rombe zedo wananyu watunguwe ye kabila. Na rombe zedo wananyu watunguwe wakomori. Mtije ulili ya mpungu sababu kama wawe yaboli bunguza. Gamina wana wanahangu no waruma hauno wambia ngwajo ufanya ya Latif. O wanaha hawa waruma wandi wafanya roglement de hila waua mndu. Tu vas voir quoi dans ce bas monde maman? Tu vas voir quoi ya Latif? Mwenyezi Mungu ujue misa homdu mzima. Dahike mwanaho hakawa na mjidobrie mumtahi. Na mjidobrie mwenebia mumtahi. Na mlete shababu ya viviampe. Na mumlete tranquili. Karadibo mzaze. Ba weti darenge mwananga mludenu hambie. Weikati na hata mbarongo. C'est ça. Hatango shokato wazaze alepoko wazazato wadambile ukaya ne makoko wajambe tumuimenya izologo ikawa wakawamba pour sensibiliser wanashwa tunawazazato wakema correcta. Yabugani mwambiao ni s'il vous plaît. Alhomnu ho alhomnu wansu juan le njitwenu yekawa we mwanam mahem jomba wo viens me voir. Nsijitwe Izonambao, je suis prêt de dire le mal qui se passait dans nos sœurs et nos jeunes. Wallahi, je suis tranquille. Ou tu dois même se dire au cinéma. Je suis pas en Bretagne. Je suis pas hier.
je suis ici à Marseille. Le mal qui se passe, à nos mamans, on va lutter. N'importe quoi. Utijiti hallucine nso, et quand de mjomba et mwanamche, et quand de mwanamche, viens me voir. On a de moi reda, on a de moi peu. Nyezungu na rpene shari, bainga mwambe bomzati, njia hikma, na roho, udojoke manaho hakawa hasibabu ndani ndi mamlata. Njia hikma, na roho, udojoke shababi wenge innocent. Ou ne cinématique dans le hadithun sikajalao. Moi je dis avec le cœur. Nsuri hatamban mbarongo. Je lui ai dit. Nsunyanyara horongoa. Parce que je sais ce que je dis. Ye kan gam amrugu joka unsa na meka mron sangu joli parisa. Au ka kahabango jo mega mjohuja. E kahabango jo unsa he tsunami ya bagam joka denji mala nujoka. Yode hele ya hanga. Haukamitsimba fenya, njazola fenya, tizola mrumme shababi. Mtu hamadu ngujua dhuli mweza bali ya ula wapuria. Kabu majingu makaseti wa jihansa mwetsinu kiaza haure danai. Yaza hauyombi. Gojungu wana makalboshi wana makaseti. Wadu katswaba mafiti mduka njilia. On le casse, oui, on va le casser, je vais regretter. Tu vas me faire quoi, toi? Tu vas me faire quoi? Vous me calmos. Watukof. Narlani zerongo zeninyo zazaha tunamkanero honku. Yo johunga mkomor. Ya bezia singani. Ya bebumana ha. Zingaraba nuba nsuja ujoka ujao nibelie maudu. Nsuja ujoka nibelie Afrika. Nsuja ujoka nibelie kabila hinri. Bumana ha. Tirenge. Na muhimidi. Nzaze wewe. Ambiyo wana. Waretse mna mwanamme wei tranquille. Wetse mdulona hata mbandrongo ikawo gujo shida de place manahani. Katina vanu wa umlaza ukaha berjewa. Katina mbanchida ya homba gujo shida mbali honda loteli. Ya bona mjidobre mtsahe manahani mleta sinema. Na mjidobre mtsahe manahani mleta sinema. Mleti li viviampe. Riki ampa mwe bamondjino. Rini kwa mtihani ni mnyezi mgujeru ufani. Rifahamu mnyezi mgujauripu wa numro jahannama. Redi haru mwembebo. Rija gatsindia na ombi na upeu harumwitsi ya Faransa. Nyezi munaniki khatima njema wanwane da mwareda. Wansu wane da mwaduna roho. Kujaisha kabulu la mduna muwa. C'est normal. Je suis pas tueur. Je suis pas tueur. Ça je te dis. Je suis un homme. Quand t'as venu, tu vas comprendre que je suis un homme. Je ne suis pas tueur. Mais tout ce que je dis, je le dis avec le cœur. Et Allah, ok, monsieur Kalbosh, Al-Houmin, t'as entendu? J'ai jamais tué quelqu'un. Mais je suis un homme. Je ne suis pas comme vos partenaires Wajikashio. Ok? Nyezungu na nike khatima njema. Nyezungu ya nike mwisomwema. Ngamtoreyo le kalboshi li jouna shiango bo cinema. Ngamtoreyo. E wanadamu wa peu da unwatore yao. Ngamtoreyo. Ye mapirati ni mwanadamu ujuja nihimilie. Na kaneta ya 2 metro nihimilia mjoma front. Yabo mimiti yabo tifanya turungwanai. Na rete sinema inubavuni. Watukufu. Garambio mzazahaku. Yanjomaro wa imani. Yatsa yanjihani waoni waunjia. Yatsahe manahe. Yanete shababi woi. Yambiu wanahe. Wanete shababi woi tranquille. Watiji wamua. Wamba ngwajo umuwa wa mtimizi. Yeke manaha ukajareje. Ngamjo uja mumuwe bure. Ngamjo uja mumuwe bure. Pour rien. J'ai jamais insulté comme les gens de vos villages. Je m'emballe, tu sais pas, je sais pas t'es qui ou t'es qui, tu vas me faire quoi? Montre-toi ton visage et viens me voir. Tu sais pas je suis qui? Moi je m'en fous. Je suis pas là pour toi. Vas-y dégage, même si je te bloque. Parce que j'ai pas envie de voir quelqu'un comme toi, tu me verras plus. Dégage. Au cinéma. Force à toi, jeune homme.
Mwenyezi Mungu nahunike mvuna jitihadi. Mwenyezi Mungu yahunike nchida na mvuu bushababi udojoka yaridhikia mkana mwoke hiza yode ya hangu. Woni mliwa Mwenyezi Mungu do ulona usiku wa hangu. Woni mliwa Mwenyezi Mungu do ulona usiku wa hangu. Ngamjo hamba ilizi change. Eshababi wei haula wa pour rien. Hende bande mzazi hambie mwana hembalie mwana mmeyaje mwana mmeumwanzao. Mwana mmehende ho waswili mzazi hamwiso mjini hanyuda. Mwana mmehambatipu wa malakara. Mzazi hambie mwana mmekuna ulole mwana hatu. Mwana hatu ola mwana wada. Mwana mmehamba kabati hatatambu. Hauke mwana hanyudi hamba ngunanzo. Ola mzazi ola shababi hanyungua henza hendeza. Vanyungua henza hendeza. Ola mwanamme hajihungu waye halawa ila hadisi. Ola mzazi hambia ola mwana. Ya uke mwanamme ujohulo la tindola. Ola mwana hajua hendeza. Abo yofotia he mwanamme ola. Hau yofotia hanyubo mzazi. Ngaru hambia bo mzazi baraka. Ria Mwenyezi Mungu. Owanaha wafanya mafiti. Wende wa uwe shababi woyi. Wambi. Wamambia ukaya mwa jordi wa muwe. Wamtimiz. Yeke mwana mshoka jaro joda honi. Woyi katine mwanahani. Oyi katine mwanahani. Oyi timba joshida ngaji mwanahani. Oyi timba joshida hulerenge balyo tele hansi mwanahani. Na mjidobre mwanahani mrensi shababi woyi ampe. Na mjidobre mtahe mwanahani okanyide mamlata. Na nina mwebe Mwenyezi Mungu mwanahani watende haji uambabahani. Na mwebe Mwenyezi Mungu mwanahani watende hajangamiza. Na mfanya heni za ufanya mtahe mwanahani haje mkubali zwekao mwanahani ngwanzo. Shamsije mdungu mlikao utsona mbamru hunu ya lohunu waeche ya hunda manza nyamberge mwanze mje mprofite bana mabega mwanzo mumtimizi. Banusi wasaya mdungu jori wakaha wala ladingoni. Sheka mdali jilia mduka na utsofa pore mdugu joba la nzima mdugu jodunga na mzima. Na mkila dhodo kana baraka wazaza hatu mdole konese. Mdugu jokanyidi wakaubidi mprotege wanasho hatu. Nima wakaubidi mhetsu wanasho hatu. Nima wakaubidi mbama wanasho hatu. Rahana ou répondre si viol ma finalement ana honde wa wo shababi hola yo risa déjà ngasina déjà abasar zamba orangu wa muwa ngasina 4 jours à 5 jours wa muwa ngasina 4 jours à 5 jours wadi wa bagwa jomu wake mwana mshikada Jordan est-ce que wo binadamu ngamjoka winjo hanyu ni masuzi makara kamdojo spiti mrongo hamjo ula wakatsamba ngamjo jansa wakatsamba ngamjoka jonko ni shanjansa mais je m'en fous. Je prends, je dis, par Allah. C'est ça. Shawunjuhan, nsina hamba izo, nsina bantsiruma, banitsiruma njentume, banitsiruma njentume, shanga jomkanisha Mwenyezi Mungu yantama ni rane jeda komol. Yabun tsabeze ndonai. Nsizirite. Gamjodo sikitia. Zeroho. Ne majafa moyani. Shawallahi na Mwenyezi Mungu. Ngarujo wana nezembi, zuhunra wa zaza hatu, zuhunra wa nasho hatu, na zuhunra wa mazababi, haukaya unti ubinadamu. Yode mana ujobe mzazu rejeyero humda hukana baraka mama. Ambiyo wanaho warense shababi woy. Beke mwanaha nyuhatra wakamtsumona, ngasina 3 semaines, wao nyinyi de mamlata. Nyinyi de mamlata. She shababi wo katina tamarungo. Hahundela ila tulkadri bahundu manazala banu. Kajahunda wala ko profite ye mwana hambangu mwanzo yede la tulkat